at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Only in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tida ito nga programa, sapay kumada kayo itinasya at nga kasasaad taptangal daw, iti Martes. Pitsa 7 ti bulan ti Hulyo taon 2026. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Kantabay tayo technical side, Engineer Nixon Dakal. Sa amigo yo, your one and only in the morning. So, mangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita, aray kontrobersyal tan sensational Iran issues, ya napag yun nakabatan,
na pinawiran pakaasulan na aral aliwan panderal. Aray balitad lokal, balitad national tan paway na bansa. Kailugay ko palaray manunaan iran na viewers tayo. Si Master Zarlo, si Maestro Carlito Bandong Badsbidal tan si Mr. Benjobi and si Vice Mayor o former Vice Mayor Don Ramon Bautista na manawag tan R1MC respectively. Salamat manaya saramay assistance ya tulong at si katayo na Lito Fernandez, si Tolets kan si Pipay Samson. Kitan at R1MC. Dakdakal iray manunaan iran na aktibidades siya nagagawa ditan at R1MC. Nilira at saratay watan iran gagawin niya malaknaban iran na programa. Ditan at R1MC ay tabyangan na saray activity siya ginawamat na Lions International District 301C Northern Philippines satay turnover na pediatric cancer homestay building markings ya aya atate gagimira at fulfillment na satay commitment to establish a temporary home for pediatric cancer patients and their families. Yada pinangidaulo ng Dr. Joseph Roland Mejia sa Chief na Medical Professional Staff na Dr. Marvin Calyanta. Araya sa inabra sa delegasyon na sa Lions na nakisalamatan sa Bitlan Organization at saratay suporta tan partnership in advancing compassionate care for children battling cancer. Kaaruman at agayla agaylay karakul lalangula na saratay pasyente aray outpatient ya wata naman papakonsulta dabitla ya hospital kulang ni kulang itan so abitlan outpatient department kailangan siguro na sumpalatan ya building ditan bunag na satay R1MC. Tapyano na-accommodate sa amin iraratay pasyentin uunlatan Dabitlan Hospital tasay influx of patient na tatiga gimira. Napno unliligadad mga more or less 1,000 ya pasyentila suwa watan R1MC mala pula jad Arellano yang galatan bunuan binlok. Maong tawalara na kabyangan na saray civic organizations ya untutulong mangitar na suporta R1MC. Ya singasaya kabyangan na pediatric cancer community tan
interditan to shared commitment of R1MC and its partners to patient-centered healthcare. Aside sa atan, natatiga gimira at walamat so tulong ya i-provide na sa Rotary Club of Makati. Yada pangidaulumat na Presidente Tito Meneses at si Karamat Nathan. Walay singa communication sulat in pasabi Dabitla Rotary Club sa kabiyangan na Rotary International at walamat iraratay itordan grants. Jad panangidaulo ng Sir Tito Meneses sa Region 1 Medical Center at si Katuya naidan nasaray medical equipment at walala at atiga gimira paknaan nilira Rotary Makati tansay R1MC pangidaulo ng President Tito Meneses tan si Center Chief Dr. Roland Mejia. Jada karuman niran impormasyon na balita pinamalat na PNP Regional Maritime Unit 1 sa kampanya laban at illegal pampasabog. Saray suspect at arestado sa kaya entrapment operation sa syudad tayon na Dagupan. Bilang kabiyangan sa tay pinamalat sa kampanya na Philippine National Police laban at illegal panggawa, pangilako, tan pangiter na saratay pampasabog o dino arayay blast fishing. Araya at analunggaring at ginawa entrapment operation so totoo na Headquarters Regional Maritime Unit 1 bilang lead unit yan ang resulta paka-aristo na sakay sususpisan manlalako na illegal pampasabog. Narilya bandad alas 12 na kaagwan ditan at barangay Bunuan Binlok jad syudad na Dagupan. Dinaulohan su operasyon na saraya kabiyangan na Regional Maritime Unit at silong na direktiban na Police Colonel Santos Baldovizo, Acting Chief na Regional Maritime Unit, kaiba su Pangasinan Maritime Police Station, na Dagupan Tansampabyan Maritime Law Enforcement Team, sa Pangasinan Provincial EOD Tankanay Unit at Station 6 na Dagupan Police Office. Say naaresto ya suspect at sakay residente na Agoo La Union tan nakarap natan kaso na pansumlang na Section 3 kabiyangan na Section 1 na Republic Act 9516 o dino sa tayloy mga ipapataw na dusa at illegal ya panlako na saray pampasabog. Akumpiska adagawan operasyon na taluran na piraso na time fuse ya walay kabuuan ya unsulok ong kulang ya 45 ya talampakan duarang kahon ya mangkakarga na blasting cups 50.6 ya kilo na samay ammonium nitrate yamang kantidad dyan na 20,000 na pesos mark money tan bodle money ya ginamit o dabitlan entrapment operation. Kabiyangan mutlara tay motorcycle with sidecar ginamit o dabitla ya transaction tan arum nirang klasin ebidensya nilira dabitlan kaso. Inapakabat at suspect so pagka-aresto niya tan
sa proseso na pan-aresto tan inventaryo at ginamit at panamagla na satay alternative recording device tan ginawa mo sa pamarka tan inventaryo sari akumpiskan ebidensya darap na suspect tan sari kabiyangan na opisyal da barangay. Asumpalan niya impasilong da medical examination. Inawit sa suspect da kustodya na pulis. Legan niya itatarya sa pangisampa na abitlan na kaso tan inquest proceedings. Legan balot niya sara may akumpiskan pampasabog at inawit mo siya at Pangasinan Provincial EOD Tankanay Unit. Legan niya sara may sample at impawit at Pangasinan Provincial Forensic Unit para chemical analysis. Matalunggaring operasyon at patunay matibay koordinasyon na saray law enforcement unit. Kan matatag at determinasyon ya paeren iray ungka kamayat ya iligal ya pampasabog ya mangiiter na untalan peligro ada kaligtasan na bilay tan say komunidad. Sa Regional Maritime Unit 1 at manggagawa na operasyon akabatay at intelligence tan patuloy intelligence report tan patuloy araya at erlen iraratay individual ya sangkot at saray abitla ya illegal iran pampasabog. Kanyan wala raso na naamingaw yung ratan at i-report labatla at kabiyangan na nearest police station. Kagawaan sa untala yung malaknaban na operasyon laban at sararayan illegal iran na kagagawa. Tapiano ligtas tan mas panatag to sa kaya lugar. Sampabyan, amay-amay mo ditan sampabyan tan binlok. Wad tan iraramay tatawagan tayon senator. Sinit diman sinit dyan na saray dinamita. Wala ni sirin itan. Wala ni sirin iraratay blast fishing. Dakil ni manaya raratan. Itambalot ada baloy na kalasyaw. Aray kabiyangan na estudyante at asakuluban na takot. Takot iray estudyante kabiyangan mutlaray mamaistra sengegan niya sinuspindi so klase karuman ditan Duyong Kalasyaw. Barangay Duyong baloy na Kalasyaw kasumpalan niya pinaltog. Abitlan biktima pinapaltugya yanala kuno ed pagaw tan ulo. Certain David so ibabaga ya biktima ya jad reaksyon ed social media tati gagimira singa kabat daya biktima ya sa ikwanda at agmi nalingwanan iraratay kamaungan ya ginagawam kwan na saray netizen ya nandri-react at satan ya abitlan agawan insidente. Sa ikwanto dyaay aya at makapasinagam niya ya agawa. Sa ikwanda saray estudyante tan saray mamaistra at traumatize at sayan agawa dita na dabitlan na barangay kanyan na sinuspinde so abitlan na klase at ikikarudanatan sa malaknaban niya investigasyon tan napakaural na abitlan na suspect tapyan na iter. So, untalan hostisya din pamaltog at kinan certain na David. Dakdakil. So, untalan na mangyupor na sari prayers
and condolences labitlan agawa ya insidente. Kapigan labat kapigaran agawan krimen ng pamartog ditaan labitlan balay. Aramay arom wala ray criminal records pero ay babagan na sampot ya insidente at apparently hinga maong suwal natan na kagagawa tuyay David akin at amayamay suntalaran mangi offer na prayer and condolences ya singa kabkabatunda so abitlan na biktima kanyan na balaga challenge ya ada saray kapulisan agawan to'y pulaing yan natawagan Sukalasya Police Station. Kapiano makala tayo na untalan update nilira eda sata niya bitlan insidente. At natatakot iraramay mamaistratan na saray estudyante. Lapuditan mismo eda putek na eskwilaan na duyong agawa sa bitlan krimen. Kapigan labat ay agawamat sun pamartog at sara estudyante ditan Tacloban City o natan dakdakal yaon niya yaon lulu sa lalamat at ate gagimira kumusta sa iba may kampanya kontra sararatay loose firearms na nampatawag na press conference so provincial director tan impanungnang iraratay babagaran accomplishments saray loose firearms pero sa impanungnang da aramamlay dati singa rihas bantayo at ate gagimira ta araraman lamay dati impapaway na apalabasiran na provincial director puro shotgun arayama in shotgun namun interod sari barangay kakapitanes agayla accomplishment report datan yan ang patawag nila na sari managpalapag tan impresinta iraratan niya ibabagarang kampanya kontra at sararatay loose firearms pero wad tan nibalat yan nagagawa sa krimen at panamaglay nasay partog klantutan na kampanya si katuya sa problema no maminsan na tatay gagimira singa untan eleksyon eleksyon walay gunban saray law abiding citizen sikara na susubulan ya mangawit na sararatay proteksyon da eda sarili da aray kabyangan na saratay negosyante aray judges abogado re managpalapag an arom ni raditan basta walay gamban amin ya sararatan ya partog ya license tan walay iltap wad tala namin na klasin dokumento at subul ira ya mangawit pero si kriminal armed to teeth and roaming is cut free kanyan say napapaboran laingan aray kriminal ng sararamay law-abiding citizens yagdanggan na protektaan sa sarili da despite araya at wala raya dokumento yasi nga saratay iltap license to own and possess firearms araya kabyangan na permit to carry firearms tan arum nira ya patakaran ya i-enforce na Philippine National Police nasiblutan iray kabyangan na law-abiding citizen bangbalot si kriminal armed to teeth roaming is cut free ya saragton na igawaan sa krimen basta walay will and opportunity dapat araya malot ya gawaan kumon sigasaray nagagawa natan ya krimen akan nang kilay pulis hold up punto so kapwa to pulis
Pinatay ito. Kaiba to na pulis. Comrade in arms. Hinold up to. Pinatay ito. Paamatay ya suspect. Pulis. Si pa'y biktima. Pulis. Nako. Ito'y nagagawa tato'y gagimira. Tapos ilastog na sa Secretary na Interior and Local Government ya sa kwanton na very peaceful kuno suban sa tayon na Pilipinas. Pero peaceful at ate gagimira ya araya at diday ya peacefully at ate nga gagimira ilay biktima. Atan, so ibabagan peaceful at ating agagimira sa bansa tayo na Pilipinas. Ya aratan ya abitlarang kaso at Mona Lisa itan at ating agagimira. Mona Lisa, akin at tinawag tayo na Mona Lisa iraratan ya abitlarang kaso. They just died there. They just lie there and they die there. Gapula. Ang gapula suwa untalan pakarisulba na abitlan krimen. Pulis ya aya at narnerla ed utang pinatito tan hinuldap to suwa kaparaton na pulis agawatan na ed barangay Tikwas Dumalino Zamboanga del Zor. Si Pulis Corporal Armijo Jornadal at pinapaltugto tan kinakuan to ni legan niya pasumpet so sakay kasumpalan na satay loan na transaction papaway de investigasyon yan ang silbin na driver na motorsiklo na ginamit ada krimen so abitla ya pulis legan niya na aristo at recoverment na otoridad sa service firearms na biktima ya aya at watan ya hinuldap na kaparatumutlam lamang ya pulis tulay nagagawa da bansa tayo na Pilipinas ya araya ilalo ang tayo ya kapulisan tayo na sikara dapat so protector magmamaliw ya sikara at ate gagimira sumanigtigway na sa ibilay. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programa tayo wajaniri pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story.
and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. 36 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaibayo sa amigo yo, your one and only, say Kabusol, na saray balasubas. Matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas tan mananisya eda katuan. Say kwanon amigo Junjun Abalos, manlikot iray kriminal nuganban, manlikot iray kriminal nuganban si Katuyalanti. Subalbalag ya problema tayo. Aramay law-abiding citizen. Yung kukumply at amin ya sararatay patakaran at pambumban na armas at ate gagimira for their own protection. Sikara so nasusubulan sikara so ayay apektado sararata niya ipapaksab ira iya gamban. Aray responsible gun owner naman bilang na expired la iman so license da o dino aratay iltaf sa gagawan na kapulisan Oplan Katok. Oplan Katok. Laan da ka at abong mo, ibagara unya so datos na record mo sa tay firearms mo, katong kailangan niya isurrender mo itan. Isurrender mo da police station. Lega niya ipra-process mo lalamat so renewal na abitla ya protection mo, armas mo. Mamabli pa nimot, iray babayaran ng satan. Pero araya balot sa kabiyangan na lawless elements. Hangga po? Hangga po atati gagimira sa untalan campaign kontra at satay loose sa firearms. Kanyang dakdakal sa nagagawan na patuyan gamit so paltog. Gamit so paltog. Ya ang gapuni so untalan na naurel ya gun for hire. Tabali na kala siya o pigarala. So ni korit ya agawan na patuyan gamit so paltog. Arame arum wala ray criminal record dararaman. So abitlan biktima, wala mutlanti raratay mangitor na reaction siya sa ikwanda. If criminal dies, are you not happy? Well, araman wala ray records da. Aramay arumbalot yung nagagawgawad satan at they are canceling its others out. Tawalay unsihan at lakuan na droga. Pero anto kasi, so motive na pamatay at kinan na David sa kaya lumalako ditan baloy na kalasyaw ya si katoy pinaltog ditan iskwilaan arap mismo na iskwilaan na duyong malabago kalasyaw singegan ya taktakot ire mamaistratan saray estudyante yata niya traumatic kinda. Ayan sinuspindi so abitlan nga klase. Kailangan airtight ya kumun so kasututan tan na urel lararatay suspect aratay gun for hire no antumang bilbilang iraratan sumutibo pamatay. Aliwala bat ya bali na kalasyaw amay-amay so untalaran bali-bali jada luyag tayo na Pangasinan ya wala rin unta niya nagagawan na kaso ya unsolved at ating agagimira.
may kwandalante, no amount of precaution for a determined assassin. Good morning, Adkenon Engineer O.J. Cornel Bentinilla. So, no unsolved. So, abitlan krimen, siya palalamot kasi. So, unsublay biktima, are would-be victim na satay gun for hire. Good morning, Kinan Madam Rich Baruso, Lani Bautista Paragas, ditan Malasiki, si Benjitan, Erlinda Magalong Sernardo, ...42 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Good morning met Kinan Renato Jovillanos, Romulo Espinosa, Leo Rosario, Alex Centeno Rosal, Jerry Lara. Mandakal mo ila mandakal. Magano lang bungat. Rodolfo Fernandez, si Ate Cha, ditan Palapad Sampabian, si amigo retired police Rodel Edades Peralta, Robert Aguado, Renato Villanos, JJ Gambua, Mario Ico, Jojo Bauzon, Servando Palma, si Wilma Cabico, si Rene Velasquez, Gina Calyanta, Ma'am Jinky Alagadan, si Kagawad Ricardo Calderon, amay-amay lalamot, so abunton niya basura Kagawad at kanto o ilakumon niya aganadoral iraratay garbage truck tapiano agtayo na tabunan na saratay basura ed kanto-kanto kabaranggayan. Napulyon nating lahat, napulyon ko. Si Lorenzo Palma sa ikwanto peaceful. May aliwan peaceful. Yamaroon na ganyan full. Ang bagulan labat si babag ako no ng DILG Secretary. Intirong bansan na Pilipinas dakdakil so nagagawan na krimen. Yagla na asikaso at ati gagimira na gobyerno tayo ta sa atensyon da sa tay politika pensan bisira ya mangu kurakot. Agapula may flood control anomaly ang dala imbestiga nitan si Bindalo. Nananang ko babantayan ko karuman imay ginawan impeachment proceedings ay impression talararaman so kabiyangan na prosecution tan prosecutor tan defense babantayan ko i-imagine ko paano to no si Senator Win Gatchalianoy so presiding kinitsama noy impeachment anta to kasi at ati gagimira suntalan pasikot-sikot na batas maong yan si Senador Chis Escudero. Si Senador Chis Escudero at sarasarag to so mam-preside da satan. Si kato so tinuroy mam-preside sa tayo bitlan impeachment proceedings. At no si Senator Gatchalian man wala kasi uman niya abilidar to abilidar ng Senador Chis Escudero
At matalisimot ya abogado at ati gagimira. Pero nanang tayo na ani ha. Nanti pansumpalan tutan ya impeachment proceeding kunta ada kinan Vice President Sara Duterte. Yasang kanang nangmet at ati gagimira talagan na political persecution ya kwan na Sara may defense panel. Selective justice. Amay-amay ang kakabalag a pundo so inala na Malacanang nang nangyutay intelligence fund ya only ligada ada mga 5 billion ya intelligence fund na say presidente ni agdanta ya wala manay nagawan na balag ya rally ya singugan ya araya su non-coast na saya traffic atan dakil so aga akaluubla ada trabaho nilira ada satan ya biglan limusa suntalang karakil ya to aga monitor aga anta nasaraya kabyangan na intelligence unit na Philippine National Police sa Intelligence Service na Armed Forces of the Philippines, ISAP, sa National Intelligence Coordinating Agency. Ang po, ang gano sa Secretary of National Defense, agtuantan, agtuantan, walay nagawa manayan balag arali, at balbalag supunduda, ada sa tay Intelligence Funda, ya agdamot siya tati gagimira, agdamot siya ang gano na audit, agdang gano kiniraratan, na ipakabat nantoy ng gastusan mo satan. Balbalag supundo, ni mambalot tayo, 165 million labat. So, kuy-questionan the Vice President bilang Secretary na DepEd at Vice President respectively. At samantalang, bilyon supundo at ati gagimira na saya presidente tan arum niran na kabyangan na saratay cabinet secretary. O nakartutan ay ya intelligence funda ya kinat agda a monitor. So agawan na balag ya rally na Iglesia ni Cristo. Happy birthday at kinan Ana Zabala. Good morning, Mat, at kinan Sophia Mamaril Matchas Tansaray Kabyangan na Ada, separada, divorsyada, biyuda. Ipila timot laray disgrasyada. Santi kabalik santutan ibabaga aliwalaran intelligent at gagimiray kabyangan na saraya intelligence unit na Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency, tan arum nira. Sayang supundo. Anti panggagastusan dat sa tanay. Walalad bulsa, pati kwarta na sports commission at ati gagimira, inala namin niraratan na Malacanang that is illegal, kwanan justice lunin. Sa pundo na PhilHealth, ya 60 billion, ya atan at questionan ng attorney Lechon, si Dr. Lechon. At question to, yung pailan turay kaso, si katulaingan so sinispindida. Imagine yutan. Good morning at kinan Celia Morante, si amigo Delpin Calma, si Armando Segundo, Kagawad Mirna Esteve Servisyong Mabilis, Titan Eda Puguchico. Si Renan Kalaunan, retired police officer.
Cristina Ocampo, Maxi Solis, Victor Castro, Lina Gatchalian, Tansaray Kabyangan na tropang 35. Si amigo Ernie Pakistani Llanillo. Yung Regidor tan si Apple Calyanta. Oh, mambabantay kamot Apple Si Nick Nock Tolentino. Deli Norsagaray, Fernando Espinosa. Tan si Paulo Uson Ditan Orbis Tondo, Pangasinan. 52 minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan. Panon tulaya. Inerlay batikan tayo si Rinoy. No si katayo su Mandalom. No Mandalom ka at si kanina putukan. Si kanina kasuan. Panon kanto na Bob Marley. Panon mo naala sa hustisya no say manuuloy at kriminal? Atan si papalapag ng Bob Marley at ati gagimira. Good morning at kina Madam Nisi Benitez Lim. ...53 minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan. While it is true, dakdakal so nanunang nung tayo, visible irarata niya nanunang nung tayo, karkarsada, police visibility. Pero, dakdakal mo't balot, so nagagawan na takuan. Aray fighting cocks. At ang gano nababantayan dalad CCTV at ate gagimira talagang mapul iraraya matatako man usar ira na sa motorcycle yung loob ada kabaranggayan no nanang dararama ibubulang iran manok mabliraratan si karay tatakuan daratan singasamay manok inuuban day farm yung paring Marlon Yazar. Imagine, in broad daylight at gawaan da so krimen. Kanyan makapataktakot at ati gagimira. Saray tutuunatan magmamaliw bayulinte atan masibuglara arap-arapan in broad daylight luubanda sa abong mo takuwanda ka nanaalararatan CCTV camera di tanid bimali walay nalad da CCTV camera da barangay Pantal sudad tayong Dagupan di tanid Takwak walay huhulda punda iran estudyante, paano tuya? Watan mo't iray kapulisan, babagaran na visible. Wala kuno'y police visibility. At bawat kalye, aking balot at agda napaurso kriminoy. Kung nga ba ito ni baga agdalara tatakutan. Masibuglaray kriminal at ate gagimira, gapulay ang takot da at saray otoridad. Ang gamanuntan, anti-purpose na sa tayo police visibility to deter criminality. Awatan, may mamplano, yung manggaway krimen, nung walay na nang to at ate gagimiran law enforcers at kalibor-libor, siyempre manunot. Agto-execute sa bitlan na krimen. Pero ang gano'n tayo pulis at gagawin tayo krimen, ta si pulis,
Imbis siya say nanang to, arami kalibur-libur, very busy, yaman si cellphone, mambrowse na cellphone to niya. Kanyan agtuantan ang tinagagawan na krimen. Crime against property at agtagay at ating gagimira. In reality, kapag tama ka, mali ka pa rin sa mga taong may pinagtatakpan. Yun na nga eh. Ikaw na nga ang nagsusumbong sa mga nangyayaring krimen. Ikaw pa ang iimbestigahan. Dumang klase at ate gagimira. Len Coronel, good morning. Kalaranan nyo lang sa programan Likna ay Balay dan Kuya RJ Jimenez. Hanggang pula malalim na oras, itilak milalangula so balagmin pisasalamat at balang sinansakay pinablin dumurimal. Salamat at saratay suportayo tanpan titiwalayo. Diyos tiyag nginaapo, tandaan sa amigo yo, your one and only, makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Ang puta-putang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang